Hola my people, twongeye kubyegereza muri kano kanya ku Mbuto TV1 nk'ibisanzwe nkuko mubizi ko duhora dutanga ibiganiro bitandukanye. Kuri uyu munsi twongeye twagarutse, tumaze igihe kirekire tudakora kubera impamvu, ariko twongeye twagarutse. Tubifurije umwaka musha ndetse na Noheli nziza murwanyiza, ariko ubu turacari muri Noheli. Tugiye kwinjira umwaka, tubifurije umwaka mwiza uzababere w'amata n'ubuki. Ibintu mutakoze muri uno mwaka muzabikore muri uyu nguyu tugiye kujamwo. Ni ukuvuga ngo uyu mwaka uzababere mwiza, uyu mwaka uzababere, reka ndekera aho ngaho gusa uzababere mwiza. Kuri uyu munsi rero tugiye kuganira ku bintu bitandukanye. Turi kumwe n'abasore bagenzi banje hano. Taravuga byinshi, reka mbanze mbiyegereza abanze atwibwira, hanyuma tuze gukomeza. Katangire kuri wowe. Sawa murakoze. Amazina nitwa Ndakenesha Bonfils. Ubundi ni turi hano mu kiganiro. Murakoze cyane. Tuyere. Turabaramukije cyane. Amazina ni Ntihemuka Joseph. Murakoze cyane. Barakoze cyane kutwibwira, ngire ngo murabamenye. Abazi bari babazi n'abatabazi barabamenye. Tugiye kuganira ku amakuru yaranze no mwaka turangije. Uyu mwaka turangije twakoreye nk'ibintu byinshi bitandukanye. Nizo tugiye kuganiraho, twumve ese kuri uyu mwaka kuri bano bantu bari hano wari utumereho gute? Kuri uyu mwaka byari bimeze gute? Ni ibiki turi gupanga gukora muri uno mwaka wundi tugiye kujamo? Ico kintu tugiye kuganiraho. Muri market tangire nko kuri wowe, uyu mwaka ni gute wari ukumereye? Uyu mwaka wari mwiza cyane. Uyu mwaka wambereye mwiza. Kandi uyu mwaka nizemwo byinshi bikomeye, kuko indi myaka nyine umuntu aba ataramenya ibintu byinshi, ariko uyu mwaka wambereye mwiza cyane. Wanigishije byinshi, wanunguye byinshi. Ubu nyine naje maze kuba umugabo nyine wotunga urugo kubera ibintu nigiye muri uyu mwaka. Uvuga ngo uno mwaka wize nk'ibintu byinshi bikomeye sana. Uburyo wotunga n'urugo cyane. Nogira na famille. Ngawe nawe komeza. Naje uyu mwaka wagenze neza kabisa, nta kibazo. Urebye nta satani. Amafaranga twarayabonye, buri kintu cyose ntaco kitagenze neza. Buri kintu cyose cyagenze neza, uburyo nacifuza niko byabaye. Uvuga ngo nawe wotunga urugo. Oya, no. Cyangwa ni gogo gutunga. Oya, ni gogo ntunga. Gogo gutunga. Ni biki ibintu wakoreye ngo bidasanzwe cyangwa utakoreyemo muri 2024? Ni nk'ibihe bintu bindi wakoreyemo waza upanga muri 2024 ugiye kwinjira muri 2025? Ni ibihe waza upanga wakoze byatimiye muri uyu mwaka? Ni byinshi. Uyu mwaka ugize ni byinshi, kuko ibyo napanze zose hafi nshobora kuba narabigeze, kandi sinobivuga mu mimare. Nka kujya ngo ibitangaza by'Imana ntiho bivuga ngo birangize. Uvuga ngo ibintu byose wari wapanze hafi ya byose kabisa byaratimye. Byose byaratimye. Aho ngaho ndumva ari sawa. Aho none wowe zagendeye gute? Byagenze neza, gusa ikintu ndayegezeho ni inoti ntazo naho. Nzavuga ati buri mwaka nzokeneye inoti, ariko sindazibona. Keneye umukire kabisa, keneye kuba umukire data. Uvuga ngo muri uno mwaka wenda nibigira. Muri uno mwaka keneye kuba umukire cyane. Iyo umuntu ashaka inoti azazishakisha. N'ubundi nzakora kugira ngo ngire ibice, ngire inoti. Uvuga ngo n'ubundi urazifite gusa nuko zitaragera. Ziraba cyane, ntiziriyongera ariko ndazifite. Urazifite? Urasiguze tufunguriyeho n'imbuna zifite. Ya. Sawa. Reka dukomerezeho nkuko twari tumaze kuvuga ibyabaye uyu mwaka ushize. Reka mbabazeho gatoya kubyo muri kwifuza kuri uyu mwaka tugiye kujamo. Siko se? Kuko iyo umwaka ugiye gutangira, umuntu apanga byinshi. Abafite plan y'ibintu azakora, y'ibyo azageraho. Ariko nyine mugiye kuvuga bikeya, ntiwovuga byose, kuko mu mwaka uba ufite ibintu byinshi. Turagenda tuvugaho duke hanyuma tuze kujya uko bizagera. None se we nkawe
kuko utekereza muri uyu mwaka ni nk'ibihe bintu bikomeye uri gupanga gukora muri uyu mwaka tugiyemo uyu mwaka wa 2026 ni ukuvuga ko ndapanga byinshi ndapanga byinshi ngahe muri make ugiye kutubwira nka bitatu gusa bitatu okay icyambere no hari uburyo umuntu agenda atahura nk'ibintu ngubu nyine ubushize mu mwaka ushize nako turashe muri uyu mwaka nyine twaturi hari ukuntu umuntu agenda yegera Kristo muri uno mwaka nkeneye umwegere kurusha umwegere kabisa ku buryo nzobambwiriza umuntu ijambo rigahita rimusingirira aho ngaho ufite igitekerezo cyiza ngahe vuga irindi rya kabiri ryo ni rimwe naguhaye 3 wampaye 3 icya kabiri nkeneye nukuvuga ngo nkeneye gukora ibintu byinshi navuze nkeneye gukora ikintu cya kabiri nshaka gukora ikintu cya kabiri nshaka gukora ni nshaka guhindura abantu mu buryo ubwo aribwo bwose nshaka gufasha abantu mu bintu bitandukanye nkagarura abantu mu buryo bw'inama naje gusangamo hari ukuntu umuntu avuga ngo ikintu umuntu akunda kiba ari impano yiwe naje gusanga nkunda ikintu cica ubujyanama cyane nono nza gusanga ku buryo nozangira abantu inama nukuvuga nozangira abantu inama kugira ngo bahinduke mu kintu mbasanzemo nimba nsanze umuntu mu nzoga nkamugira inama kugira yivemo nimba nsanze umuntu mupagani nkamugira inama kugira ngo awuvemo ufite ibitekerezo byiza ariko ko ndumva icyo gitekerezo gihuye na kiriya c'agakiza kuko numara gukura mu gakiza nibwo uzatangira no guhindura abantu urakoze cyane reka tubaze n'uno mugabo ko ndabona nawe yategereye cyane ni nkaho afite ibyiwe reka nawe atubwire ibintu nka bibiri ari gupulaninga muri uyu mwaka uzovuga nyine bene azabikubwamo je kintu nyine nari nkeneye kuzoba uno mwaka warushize nari hari byinshi nyago mpanga ariko je nkeneye ngo marake zobe nk'umuvuga butumwa wigisha abantu umuntu wo kwigisha abantu kugira abantu za Yesu uzobe evangelist ariko ikindi nyari nkeneye kuzoba umukire gusa umukire zoza mbwira abantu za Yesu kandi ubabwira uri umukire cyangwa uzoza unabafasha cyangwa mbafashe ngo ushaka kuba umukire hanyuma uzafasha abatishoboye aho ko ndumva mufite ibitekerezo byiza cyane zo gufasha abakene zo kubwiriza ubundi ni nkawo murimo twasigiwe ku isi kuko Yesu yadusigiye umurimo wo kubwiriza kugira ngo abatamwizera nabo bongere bamwizere cyane siko ubwo ngubwo ko ndumva naje ivyo bitekerezo mbishigikiye cyane ndabishigikiye cyane wewe nibiki wari waplaninze mu bagatanga je muri uyu mwaka naje naza planinga byinshi ariko cyane buri ikintu cy'amafaranga iyo tukiri munsi nico kintu cya mbere naje uyu mwaka kabisa ndi guplaninga gushaka amafaranga kugira umuntu arebe ico yigeza buri iyo udafite ifaranga ubusa nk'utari niyo mpamvu usanga umukene no mu nama usanga adafite ijambo ariko kuri iyo uri umukire ufite ifaranga nico kintu cya mbere ifaranga niryo jambo rikomeye none se muri uyu mwaka turangije ubu nyine gani kaho turi kurangiza kubera hasigaye amasaha kangahe kugira ngo mu bintu bikomeye wari wapulanije bikomeye apana kuba wari wapulanije kugira telefone wari wapulanije kugira ikintu nyine gikomeye ikintu ndafite nyine n'ubu nyine wovuga ati iki ni ikintu nigesheje iki ke wovuga wigesheje muri uyu mwaka gikomeye no ndoze bijya navuze byagakiza tuzi ko navuze ngo ubu nyine ko ndaplaninga kubyinjiramo cyane kugira ubusabane cyane n'Imana no kuvuga ngo muri uriya mwaka ndibuka muri 2024 icyo gihe nari ntarinjira neza no kuvuga ngo nasengaga nkarimwe mu kwezi mu byumweru bine basenga mu cyumweru kandi wenda tari umupagana ariko gusa nkumva simbyumvemo ninjira muri 2025 bigenda biza nukuvuga ngo muri kino gihe nari ngeze nyine nayingeze ahantu heza uburyo nyine gahunda yanje nari kwari ukwinjira kabisa uburyo nari ntarahagarara ku
kuri podium cyangwa se ariya ngo ko ndavuga ijambo no vuga ngo nizo bindi mu mutwe nkeneye kuzohagara imbere y'abantu tukavuga ijambo kandi rigafatira abantu kabaye injiri nizo urumva nico kintu nari napanze nari ntarageraho neza nari ntarashika ngo nyirizina kabisa. Sawa, turabashimiye kabisa abadukurikiranye muri kino kiganiro, mwagize neza cyane, Imana ibahe umugisha. Mwagize neza rero kudukurikirana. Izi ni imfura twari twazanye nazo kuri uyu munsi, n'undi tuzokomeza dukorane nabo ibintu bitandukanye, kandi muzo mukomeza mudukurikirana. Batarakanda subscribe muyikande kugira ngo muza mukomeza mukurikirana ibiganiro tuzo dukora, kugira ngo bikomeze bigende neza. Tukomeje no kubifuriza umwaka musha, muwinjiremo neza, abantu bafite plan zitandukanye mugende muzigereho mu izina rya Yesu. Murakoze rero, tubona n'utaha.